isandla kodwa sineminwe esuka ikhona nje la kulesandla. Mangabe leminwe isuka imile kanje, yonke leminwe kumele ithobele lesandla. Siningi noma mina kungafika umuntu akashise nje igodlo zami ayishise zonke. But nakusasa nakumele ngicale ngizofika ngicale phansi. Ngicale futhi ngibe extra than lokhu bengiko. Sifike sikunothise ukuthi lo muntu njengamanje uprofita ngezathu sokuthi uhamba nalabantu laba abaprofit so kremile lokho ekhanda lakhe. Yabo Ukuthi njengamanje umuntu wonke unayo inkinga so net lokhu sikumele manje achoose ukuthi manje yiphe yami la bese ahlamluka. Ngiyumprofeti nje umfana omncane ngikhula nje ngumprofeti. Isikhwama ngisifuna. Ngikhule esikhwameni phela ebunyanga ngiyabazi. Uma uyuzokutshela ukuthi ayilekha sinasi isikhwama somqebo noma isikhwama sento imali kodwa kunesikhwama sobunyanga noma sewugedla. Esikwazi ukulekelela nokusiza umphakathi sicala kusiza ekhaya isikhwama. Ngiqala ngikhuleka bengumuntu othi manginaka ubunyanga bami even ngeSunday manje ngisasebenza ngeSunday. Even ngeSunday nginaka ubunyanga bami ukuthi mangabe kufika isikhathi sesonto nabe kuqole abantu eJaldini ngibaqosha. Ngithi abahambe hayi ukuthi nginesonto lami straight especially mase ngilayikona. Manje ubungoma yini bo? Ubungoma masibiyele emuva cishe kubantu abadala masikhumbula kahle isangoma umuntu obhulayo ebhule indlela yakho ebhule inkinga yakho nendlela yakho ukuthi uzosizakala kuphi. Umuntu okubhulelayo isangoma leso umuntu ongeniwe wangenwa umuntu othile wakibo. Sanibonani babukele emakhaya lo okhulumayo umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya under icompany iMepo Media. The backstage nginomfowethu lapha uSihle angami ngedwa namhlanje ngihamba nomfowethu lana umfowethu indeed umfowethu. Sawubona mfowethu unjani? Kuyaphileka mfowethu bene. Mani ngiyajabula namhlanje ukuba nawe kade ngikufuna nawe ungifuna kodwa egcineni sigcine sitholana mfowethu. Mongachazela nje ababukeli namhlanje umfowethu ubani yena? Lona umkhehlekahle umathamba ingqwele kubantu uKainani oqapha igazi usomnyama laba mazi ngaye abantu waseSwatini umfo kaKhumalo nje ula iSoweto White City eroom 8 lapho khona. Shuthi umfo kaKhumalo usuke eSwatini kahle ngiliswati nje lokuqaqwa mina. Manje eSwatini mfethu buphila impiloni impilo yakho ukukhulela khona ukhule endaweni mhlambe enjani? Shuthi mina ngumuntu lokhulela emakhaya yabo. Okay. Indawo yakithi indzawo lengazuthi vele lenzawo yasemakhaya yabo. So into le ndakalayo uma ngikhula ukukhula kwami bengumuntu nje ohlupha ngenqhaze kakhulu lapho kakhulu kubafowethu emphakathini kakhulu njengomuntu esingathi ungilomuntu loqinela abanye babafowethu babantu ababamba indaba zesikolo. Mina ngaba nalesimo lesi lengasithatha ukuthi angeke ngisakhona ukujika ngaso ukuze kufike lesikhathi kumanje. Shuthi into lekhona ngikhula nje ngitalwe ebunyangeni ngitalwa ngiyinyanga. Ngiyeva labanye abantu esikhathini esiningi bathola ukubuta ukuthi awu uqale nini kuba inyanga. Mina ngimuntu lothi bunyanga bami ngitalwe ngingibo. Okay. To the extent ukuthi angaze ngaba umuntu lothi lobunyanga angibe umuntu loyobuthatha kumuntu lothile bayibona njalo. Ngaba umuntu lothi uma loke ekhula ehlupheka ngalesimo sekwekuthi unalesimo lesi
salobunyanga. Kunomehluko ke phakathi kwebunyanga nobungoma nobugedla nobuthunywa nani kanjalo. Okay. Shuthi ngikhule ekhaya ngikhula ngesonto ngiyathandaza kanjalo. Kodwa ngilomlo oloku ehlupheka. Belokubasho ukuthi la uzoqala khona kufika khona kwalento le wena umuntu obesehlupha thina emoyeni nothi ke kuhlupha kwenyama emoyeni yona umuntu obesehlupha thina ngoba uyobe sezwa lento ukuthi seyiyo manje lena lesembambile. So iyafika lento ifika kumina ngingumuntu ohlaselwa ngobufana uyabo. Okay. Ngobufana kuyaliwa ngobufana kwenzeka lokho lokwenzakalayo emntwaneni uyazi nani khulana emabhungu noma nimajongo. So lento iyaqina sengibeka ngedwa kule ndawo ukuthi angibe ngumuntu lokwati ukuthi ehlale nabantu labadzala kakhulu kunaye emakhehla uyabo. Okay, vele from ekutaleni kwami kwakuyinto vele lengilotalwa kwateka ukuthi utawuthi nakatalwa lo muntu abe kulesimo lesi kuqine kuphetha ngalesimo lesi. So ngihambe nayo lento ngiyakhula ngingumuntu lothathwako uyiswa ekhabo mama ngitalelwa ke emshadweni. Baba wami mina inyanga nje lokungekho umuntu longayati nje Swatini ukuthi inyanga ewubani. Ngiqhaze lapho uma ngikhuluma ngayo. Kuyenteka ke lesimo leso sekwekuthi ngiyakhula ekhuluma lo muntu omdzala ukuthi no le ndoda le ayibuye ihlale nami laphansi. Bahambe labanye baye esikolweni. Kusho ukuthi lo muntu lakhuluma ngaye lo ngimi ngumuntu longakwadi ukuthi akuthole lokho. Ayikuthi bengingahlaniphile esikolweni. Ngihlaniphile esikolweni nje kakhulu futhi ngalendlela ukuthi bengikwazi ukuthi mina ngenkani yami nganginayo ngijambele kwenye grade. Ngijambele kwenye grade ukuthi kuyi second term bangithole sengiseclassini lenye grade. Hayibo. Wena njalo. Kwenziwa njani lo? But awushintsha period sohleli phambili wena ubani wena kwenzakalani emva kwento hayi ngithi mina ngipromotiwe. Net batali bami basebenzisa ukuthi njengamanje bazi ukuhlanipha kwami ukuthi ukuhlanipha kwami nangingaphinza le grade yasemuva ngakwazi ukuthi la ngento ekangqono. Swatini kunalento ukuthi uzwe umoya umuntu lophuma emaphepheni. Ngise mangabe uthisha wami afika angithola phambili hayibo ndoda wenzani la wena uhlupha kanjani ngufuna eclassini lami. Ngithi hayi asambe se-staff room uyova ukuthi mina angapromote noma promote. Afika athi ngibhejele inkomo ne-fiber hope. Usho ukuthini lokho? Uthi nangingaphasa ngiphume ku-newspaper nje mina. Ngibuye ngizolanda inkomo ne-fiber hope uzoba ayibophile ayifasele ekotasa. Hayi ngithi mangimamela iredo ngezwe ukuthi ngiphumile labantu bekathi bazophuma abakaphumi. Hayi ngihamba ngiyofuna inkomo yami. Unfortunately ke leso sikhathi ngase ngificwa isimo sekuthi ngalendlela isimo sami ngasingakhona asikho isikolo asaseduze nala ekhaya lisesingifuna kwase kuthatha lokuthi angibuyele emuva kagogo. Uyayibona into enjalo. Ngibuyela kagogo ngiyofunda kagogo nakhona. So liyangihlupha lento ene into engayifuni kumina. Nokuthi ukuthi angiprofeti noma angiyena umlosi lo umprofeti. Ngiyaprofeta futhi angiyifuni njalo nje. Ngicina ngalokuprofeta ngikhipha ikhambi lokuthi hamba wena uyosizakala kuphi kunomuntu othile uzokusiza kuphi ngiyavezelwa kuloko. Okay kuthe kufika lesikhathi sekuthi manje lesimo lesesidinga lamakhambi sesiyangikhama ukuthi angisemukele ngomoya iyahlukana phela emzimbeni womuntu. Mangabe siya kuleyo ndawo leyo kukhona umuntu ofica ukuthola ukuthi lo muntu uphiwe nje isithunywa uphiwe uprofeti bamanzi kuphela. Lo muntu lo uphiwe ubugedla kuphela kaprofeti lo muntu lo uphiwe ubunyanga. Uyabona into enjalo kuyahlukana lapho. Kodwa mangabe simi imoya ifike le moya besima iba yile sandla. Uyabona into enjalo lesandla lesi isandla kodwa sineminwe esuka ikhona nje la kulesandla. Mangabe le minwe isuka imile kanje yonke le minwe kumele ithobele lesandla.
mangabe ihluleka kuthobela lesandla lokusho ukuthi imoya yakho ayikakalungiswa, ayikakahlungwa, ayikakathotshiswa, ayikakamukelwa kahle. Ngomoya iyahlukana emzimbeni. Awukho umuntu losebenza ngomoya longenazo idalwa ezehlukene noma imoya ehlukene. Ayisisaya lapho. Asilandelisa siyaya lapho. So ifike mabi ngifica lento ngingumprofete ngiqala ukufuya mina ngoprofita nje kuphela. Ya profeta kutholakala mhlambe izinto ezithile ilahlekile. Okay, kutholakala ukuthile vele okuthile okusididayo phakathi emndenini. Okay, siyafika lesikhathi sekwekuthi manje sekumele sale ngimukela yonke le moya ngiyihlunga ngigeza. Angikwazi ke ukuthi ngayimukela ngingayigezanga. Bayibona into enjalo. Manje makumele ngimukele kwaba ukuthi sengiswela ukwemukela ngalendlela kwekuthi kunemoya engikolodayo kuyigeza. Kwafika lesigaba sekuthi angigeze ngagezelwa imoya yathi mayigezelwa kumanje ithema igezwa kwase kuba khona lokuvezelwa ukuthi mangabe ngiprofeta noma ngihlolela umuntu ngendlela ethile noma ngiprofita umuntu sesontweni okanye ufike kimi esejari noma esigodlweni ngithi mangumprofeta bese ngiphiwa lokuthi nasi simo lesimo lesi silungiswa kanje na kanje bese ngithola ukuthi okushuthi lokhu sekuyalunga kusaphumula khanda lami ngena kanjalo. Yiko mina ngithi esikhathini esiningi noma mina kungafika umuntu uthi akashise nje igodlo zami ayishise zonke, but nakusasa nakumele ngicale ngizofika ngicale phansi ngicale futhi ngibe extra than lokhu bengiko. Shuthi lo muntu uzobaseka kuphi amandla, ungipha amandla ngoba into engize nayo from ekuzalweni. Mangithi ngiyinyanga ekuzalweni ngiyinyanga akusikuthi ngifike ngafundiswa ngathi ngihle ngikhohlwa into le ngiqoqelwa yona kusuke khuluma uhlanya la kumina. Ngisengisho kanjalo ngoba umuntu obona izinto ezingabonwa abantu uhlanya lolo. Yabo suke kukhuluma lo muntu ohlangahlangene ukuthi kwenzakalani. Yiko noma kusasa ungafika ungibuze ukuthi endoda ukwakhuluma ukuthi ngisuke sekuhambela umuntu okhulumayo. Shuthi kahle umprofeti uprofita vele kumele ukhohlwe noma mawukhohliwe kusho ukuthi no awuzenzisi lapho. Awuzenzisi kukhona ukuprofeta lokufike ukuthi njengamanje ngiprofita ngesizathu sekuthi kade ngihamba nabaprofeti. Ngiyabamamela amabakhuluma laba prophet ukuthi okay lo muntu lo uprofita ngolwazi lokuthi hayi kuprofitwa kanje. Yabo lo muntu lo uprofita ngokuthi njengamanje unayo lento ukuthi angikhuluma inkinga zabantu bese umuntu lohlezi phambi kwami akhetha inkinga anayo phezulu kwale inkinga. Ngikhulume zonke ngizibalabala siyakwazi lokho. Yabo sifike sikunothisela ukuthi lo muntu njengamanje uprofita ngezathu ukuthi uhamba nalabantu laba abaprofit so kremile lokho ekhanda lakhe. Yabo ukuthi njengamanje umuntu wonke unayo inkinga so net lokho sikumele manje achoose ukuthi manje yiphe yami la bese ahlamluka. Wayibona into enjalo. Mase sifika la kutheni manje sekufuneka umhlahlandlela. Kufuneka umhlahlandlela ukuthi okay manje wena ulahlekelwe imoto. Okay ngiyabekisa lapho. Unenkinga solo uyihambele ekhaya. Awazi ukuthi kwenzakalani. Ene bayisho labayishoyo bathi bayalungisa kungalungi. Qhubeke kufana wena vele uzokholwa. Lo akufundisa ukufihla. Yabo lapho uzofika ukholwe nje kahle ukuthi yabo njengamanje lo muntu ukhuluma into uthi yazi mina imali yaphunyuka esandleni ilanguage ekhona. Leyo siyazi yaphunyuka esandleni. Kodwa into la sayisebenzisa ukuthi kuphambene idalwa language ekhona.
yabona njalo. Ngiyakuzwa mfethu. So ngizama ukuqhaza lokuthi imimoya mangabe ikhuluma kukhona umoya lofika ukukhulume bese unika ikhambi nangabe suyihlunge yonke lemimoya. Khona umoya lofike uthi mawukhuluma ukhulume ukuthi uyazi uzoba nenkinga mawusuka la uye endaweni ethile. Kodwa lenkinga le awuthola ukuthi nekuthi uyiphambe kanje. Uthi uve ukuthi lenkinga seyivelele umuntu othile. La ugqina uthola khona ukuthi okay lenkinga njengoba ivelela lo muntu kusho ukuthi uye umuntu bekaphambanisa aphambanisela mina. So mfowethu nguzwa uthi indaba yesikolo sakho azange wafuna ukuyilandelela kangako. So lokho kahle kahle azange ukulimaze mhlawumbe ebuncaneni bakho. Kungilimazile kakhulu lokho ngoba ngigcine ngifika kuso lesigaba lesekwekuthi abathi angingabi nezinye izingane zesikolo. Yabo. Sike safika isigaba sekuthi mina angishiye umndeni. Uyenzeni? Angishiye umndeni. Okay. Ngiyeke nje umndeni wami. Ngesizathu sekuthi manginabanye abantwana angisilo umntwana normal. Oh. Yabo. Nawo ngibheka kanje ufika ukuthi hayi uze ngibukora ufika ukuthi hayi komfanyana nje kodwa mase ngilwa ngiyama emagorilla. Yabo. Ufika lesimo sekuthi manje nakho lo muntu mayehlala nabanye abantwana any mistake lengenziwa umunye umntwana abantwana banama mistake ngikuthole sengumntwana uvele abantwana banama mistake. Okay any mistake lengenziwa umunye umntwana kuzobonakala ngegazi ukuthi hayi sakashayiwe. Hayi sekonakele. Should uphuthuma nje esandleni. Yeah hayi lapho kusuke sekuvukela boJorgina bonke lapho. So kwathi mangabe kufika lesigaba leso sekuthi ngibona sengiphila isikolo bathi abanye akahamba ayofunda esikoleni sabantwana abakanje. Ngathi mangabe ngiphuma lapho nomndeni kushutha awukho. Uma le kwakheka inhliziyo embili kumina. Kufikile lesigaba leso ngase ngiwonke njengamanje asesiba abantu labathi abalungiselwe lelo banga ngakuthobela kunomuntu wafika ngahlangana naye wayesuka eMozambique ngiseswazi wafika ephethe ikhandle limhlophe nelakhe stick athi ndoda awuthandaze ngalezi zinto lezi bese ungitshela iphupho lizovela kusasa ngasebenzisa lezi zinto lezo wafika umkhulu wathamba uthatha lesikhwama thatha lesikhwama ngiyumprofeti nje umfana omncane ngikhula nje ngumprofeti isikhwama ngisifuni ngikhule esikhwameni phela ebunyanga ngiyabazi oba kithi nje vele kithi nje kuseyinyangeni. Okay uma ngabe lo muntu esho njalo ngayilandela into yakhe mayifika umkhulu ngavuka vele ngahamba ngaya kubaba wathi kade ngisho hayi ngase ngigezelwa lokho ngabumukela ubukhwama hayi ukuthi ngamukela isikhwama ukuthi mhlambe ngasilandle emanzini noma ngasilanza mhlambe ukuthi ngiphuma nasekhaya ngiphethe ikhwama demnyama no sahlambulwa nje kimi savulwa saphila kuthi nginyanga mina ngafike sengitshela abantu lengibasizile ngobunyanga ukuthi uyinyanga wena uyabona into enjalo kanjani manje isikhwama into enjani vele kushuthi ubukhwama kuyinto ejulile ngoma isikhwama esenyanga esegedla isikhwama kusuke kuyinto phathiswe yona ezokwazi ukuthi iphilise ingaphilisa umndeni wakho ngoma isikhwama siyakwazi ukuthi la ikhaya kakhumalo sivalwe kuthi uyayikhona lento eminyanga seyivala la ikhaya kakhumalo masiyivala bese ikwazi ukuvalela abantu la ikhaya inhlanhla bonke abantu bangakwazi ukuphila nalabanga namsebenzi nomnyanga bangakwazi ukuthola umsebenzi nalabanga namsebenzi nomnyanga bangazi ukuganwa ngoba kunalenkinga le ngiyona la ikhaya igcine seyivalwa
lengisona isiphiwo sekukwazi ukuthi la ekhaya siphatha umqebo. Omunye uzokutshela ukuthi la ekhaya sinaso isikhwama somqebo noma isikhwama sento imali, kodwa kunesikhwama sobunyanga noma sewugedla esikwazi ukulekelela nokusiza umphakathi. Sicala kusiza ekhaya isikhwama. Akekho umuntu futhi lozoqala amukele isikhwama la ekhaya asimukele kamnandi la ekhaya bavuma bonke ukuthi akumukele isikhwama. Phuma la ekhaya uyisitha naso ubuya la ekhaya suke sesivuma. Kumele sikukhunge sikubophe ngiqala ukuba inyanga la ekhaya. Manje ngibona futhi kule jeni kuyo uba umfundisi futhi lokho okubalansisa kanjani umsebenzi wakho wokusiza abantu mhlawumbe abagulayo nomsebenzi wakho wasezulwini mhlawumbe. Kusho ukuthi le yesonto yomsebenzi wekukhuleka kuyisimo vele lengikhula ngaso. Ekhangizalwa Archbishop Igama lebandla konjelini. umzomuhle waphikelele Okay. under Archbishop TS Khumalo 626 abamazi kanjani. Okay. Kusho ukuthi ngizalwa ngikhulela vele ngokukhuleka ngokuthandaza. Senziwa lezi zinto omunye umuntu ufike athatha ubunyanga buhlanza nalesonto kanti isonto into yasekhaya. Siyakhuleka. Yabo into enjalo uma siloku sikhula siyathandaza ekhaya vele kusukela emumva la ekhaya kunokukhuleka kunamabandla la ekhaya sithola vele kuhlala abantu labeze ngokuthandazelwa kunabantu abeze ngokulashwa yabo into enjalo. To the extent ukuthi sithathe ukuthi ubaba omncane ubani banyana sesisazi sesikhuleke ukuthi akusibona mani bantu abanjalo. Yabo. So mangabe ngiyakhuleka ngithe mangiqala lo msebenzi aphansi ngize ngifike kube ngumfundisi ngizoba umuntu oholayo ibandla ngisho njalo. Mangiqala ngikhuleka bengumuntu othi manginaka ubunyanga bami even ngeSunday manje ngisasebenza ngeSunday. Even ngeSunday nginaka ubunyanga bami ukuthi mangabe kufika isikhathi sesonto nabe kuqole abantu eJaldini ngibaqoshe. Ngithi abahambe hayi ukuthi nginesonto lami straight especially mase ngila ikona hayi ukuthi nginesonto lami straight la ngikhona ngomsebenzi sowena. No umuntu ozo vakasha esontweni elithile ngoma kusuke sekukloga lento ukuthi isikhathi esikanje lebe sifakwa kabuhlungu ekhaya nokuthandaza into engiyithanda kakhulu. Fakwa nje kabuhlungu sikhule vele ungafakwa kamnandi. So mangabe singizona kumsebenzi wami ngezathu ukuthi ngibheka imali sengani sekuyaphikisana ngigcine ngilahleka lapho bese ngithi abangibone ngakusasa ngihambe ngiyothandaza. So kufike lesikhathi sekuthi mase ngihamba ngithi ngivakashele emasonto sekulandelana imoto more than 10 wemoto. Mhlambe zihamba namateksi awu2. Bagcina abantu bathi awuvula umthandazo phela. Kube nosuku esingathandaza ngalo ngathi ngivula iFriday into yasekhaya kusukela kudala. Angivula le Friday baphenduka base bathi sicela ukuvula ibandla ngathi angisi umfundisi. Ngakhuluma nje phakathi esontweni begcwele bonke ngathi ngabiza bafana bakithi ngathi vulani igede fusekani phumani la sontweni. Hayibo. Ngenxa ukuthi bafuna ube umfundisi. Bafuna nje ibandla ngabatshata angifune ibandla mina ngisonto esiwazi. Bafuna ngibe umfundisi ngathi cha nginyanga nje. Bahamba. Wabuya abuyo yedwa sabuya vele sozofuna ukungifaka uTendoda. Wena hlala entumbeni yakho thina sothanaza lapha because kumemeze wena sasabela. Enesikholelwa kulesithunywa sakho. Alright. Eza nomfowethu. Hayi ngabadedela. Ayi sakhuleka. Bathi bafomesha ibandla. Phinde ngathi ngiyaniqosha futhi. Ngifuna ukungibulala. Abulawa na phela zayona. Ngifuna ngibulale into engasiyo. Angayifuni. Nambani lena niyothatha ibandla no sonta le.
la ngisonda khona ngabe nilandela mina noma kumemeze mina. Okay, bakutholile lokho ukuthi ngiba umuntu onenkani phezulu kwalokho kwathi kuyiguti seswazini sa futhi silandela nje basijwayele ukulandelana. Bafike bathi bona kanti seba registered into yebandla ibranch yaseSoweto. Bafike hayi nawo nhlohlo kholo futhi ngakusho ukuthi qha bathi libizo lakho wafakwa ukhololo eGood Friday yini Good Friday waphinde wayiphikisa futhi leyo ngayiphikisa futhi leyo. manje kwenzakalani moyiphikisa Kwahlala i-meeting ya wonke cishe ikomiti labafundisi bonke bama branch. Iyakhulunyiswa kakhulu lento ngoma cishe kwase kuyinto esejule ngalendlela ukuthi sibafuna ukuzomukela la ngikhona. Seyikhulunywe nje behind my back lento mina ngibona sengiyaqotshwa ngifaka khona. La ngiqala khona kubo ukuthi njengamanje sengayiphikisi lento lena ngoma vele ekuqaleni mangikhumbula ngicale ngokukhuleka. So yaqhubeka kanjalo ngabuya kufike lesigaba sekuthi the very same man osikhuluma ngakho lokuthi madoda nifuna ungibulala yabo ngesikhuluma okunye lapha yabo ngoma kuthe mase kwenzeka ngase ngibakhumbuza kona uma nami ngangikuzwile ukuthi kuya lapho ene ngikwazi ukuthi kuya lapho yabo. manje ukwamukela kwakho lokho wazizwa kanjani wena ngoba ngathi into bongayifuni Ngicine ngingumuntu lengibona nanami emandlele nasenhlanhleni zami nasesiphiweni zami kungikhulisa ngoma khona eminye imimoya bengiyiqindezela mina ngokwala kwami legcine mhlambe ikwazi ukukhululeka nalakuthenini ikwazi ukuthi iphefumule kahle. Ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa. So ukubuyela emuva nje kancane ngikubona sowungaphi eSouth Africa but bowukhulela eSwazini. So impilo yangapha neyaseSwazini ayifani vele. So wena mawuso la eSouth Africa umanage kanjani ukusurvive La eSouth Africa? Yeah. Khona kube nzima ukusurvive eSouth Africa and futhi I'm still a Swazi. Every mhlambe month ngiyekhaya mina. Ngisekhaya nje. Ngiyasebenzela ekhaya ngiyasebenzela eSouth Africa Soweto ngiyasebenzela eSwazini. Most of the time kuthi ngiba based ngapha ngoma cishe ngapha la khona nobuhlobo obuningi lobe ndlula buze bufike kufamily lobudlula buze bufike einganeni lobe ndlulela mhlambe na sayintweni zami ezikhona nangapha. Okay. But ngiyasebenzela eSwazini ngiyasebenzela ngapha. Both side kodwa nje iSouth Africa lokwenze futhi ukuthi ngingaphumukiye kakhulu eSwaziland ngoba eSouth Africa sekukaneke mhlambe ngiba umuntu lo thema ngabe eqala bhekwa ukuthi hayibo nangi lo muntu lo according umsebenzi wethu wase kuba umuntu loqine mhlambe afiqwa izimo ezinye esingakwazi kuyimela mhlambe kuba lingani bethu noma koza kwethu. Manje masola eSouth Africa wafikela kuphi mhlambe? Mangifike eSouth Africa ngifikela khona eWhite City. Ngifikela khona eWhite City eScoven. Okay. eScoven lapho ngifikela khona ku Baba Mpamani mfundisi. La ngifikela khona ngifika vele ubaba Mpamani umuntu wasekhaya ongaziyo nje ukukhuleni kwami mhlambe nangabe ethola umuntu omdala. Okay. Bona umfana uyakhula nesimo semoya mina bengingamazi ke yena vele ngifika la uyangazi hayi wena mfana usiyo umntwana bani hayi uyena kanjalo
ngiyakhuleka kakhulu nobaba uMpamali kakhulu futhi ngalendlela ukuthi sikwazi ukuthi sizwe emuva ekhaya yabo. So kuyafika lapho siba naso isimo sokuthi emhlambe kube kuphambana lakhona lesingeke sikuqhaze futhi. Okay. Ngezathu sabanye abantu nabanye abantu futhi labazoqine mhlambe nabo baba abantu laba nezathu zabo zekuthi mhlambe kuba nokuphambana okukhona phakathi kwethu sonke uyabo. Hayi kwaba nomuntu engifike mhlambe ngumlekelele yabo. Lo muntu wathi indoda ozohlala nami indawo hlala usebenza ukhululeke kusekhaya umuntu omdala naye futhi kahle ungemukela kahle unginika indawo uthi hayi ungisizile ungilekelele lahlala yabo. Ngahlala phandle ngaze ngaba namandla ukuthi nami angikwazi ukuyimela kahle ngibe nendawo yami uyabo kanjalo. Ngikwazi ukuthi nami ngazi ukuthi la ngiphahla Khumalo ngiphahla bani kanjalo yabo. Kwaba nesimo esinjalo. So mfethu ngicela nje ungichazele futhi ukuthi uke wakusho lokho ubunyanga nobungoma kuhluka kanjani mhlambe? Mhlambe ukunyanga ukunyanga asengiqale ngakho ngizobuye ebungomeni. Ukunyanga kusuke kuumuntu oprofita yaphinde ihlole ohlolayo ephinde elaphe. Ukunyanga ligama elithile elikwazi ukuthi lihambe lisonke lelibanga lelithinta imimoya. Ngoma uma ngabe ngulaphile wena ngunyangile. Okay. Ngikunyangile wena ngakuphilisa according noma ngakakhiphi umuthi but lokuthi wena nguprofite ngaphakathi ngiyakwazi ukuthi nguprofite ngaphakathi kugeze kukhululeke ngento beyikubophile noma ngento lebeyikudida ukuthi kahlehle ulimele ngikunyangile mina lapho. So lo muntu okimi esemukelekile ukuthi akanyanga umuntu ephile. Khona lo uzofika athi uyinyanga efika athi ukuthinta ngesandla kube ukuthi uphelele ezandleni zakhe. Kwayona lento yemoya ubunyanga ayikageze kuyena. Siyabuya la ukunyanga umuntu obuhlanisayo ubugedla. Yini ubugedla vele? Ubugedla ukufunda imithi. Oh, Wazi imithi. okay. Shuthi nje imithi nje obingaka nje. Nina kumele niyazi yonke le mithi le ukuthi lo usiza kanjani, lo wenzani, lo wenzani. Nawe ungayazi nangabe uzofosa. Kodwa kumele ibe isiphiwo into yokugedla leyo. Okay. Ngoba noma ungawuphathi umuthi mina singathatha le drink. Sithi mangabe sithatha lesiphuzo ngithi ngifike ngiphuzise umuntu ogulayo ephile. Ufike nomphuzise lo muntu angaphili. Yo. Uma sekuhluka la kuhlungweni kwemoya yakho. Sekuhluka la ukuthi ikhona na lento. Kuwe yourself nje. Manje ubungoma yona, ubungoma yini bo? Ubungoma masibiyele emuva cishe kubantu abadala. Masikhumbula kahle isangoma umuntu obhulayo ebhule indlela yakho, ebhule inkinga yakho nendlela yakho ukuthi uzosizakala kuphi. Umuntu okubhulelayo isangoma leso. Umuntu ongeniwe wangenwa umuntu othile wakibo. Okanye wangena umuntu othile lofika wathanda ukuhlala naye waphila naye emzimbeni wakhe. Wamkhonza. Uma uyangenwa phela isangoma esingasisona sakini. Lesifike sibize sekufika uba umndawo lo. Uyile indawo lo muntu kuwe loyo. Shuthi Kuleli ndawo unomdliwa omuhle. Shuthi lo mlona wena uyafika uzohlala kini. Mayifika ehlala kini lo muntu lo bese efike khonza wena kakhulu mayehamba lo muntu bese la ikhangcatshela khona bese aba isidalwa kuwe. Umdliwa omuhle lo.
Shuthi mongenwe umuntu ongaziyena wakini umdliwa lo. Umdli omuhle nje clean lo. Futhi lo ngakupha emandla nje. Okuphila. But akusumuntu wakini. Akuyena umuntu wakini. Eh. Umdli omuhle. Ngaphela funa silwanise ukuthi umdliwa kahle hle akusiyo into embi. Kunomdliwa omuhle, kunomdliwa omubi. Bahluka kanjani lapho? Kunomdliwa wakini. Okay. Kunomdliwa lozothi kini uhlukunyezwe besaleka phezulu kwakho. Bese bathi ibulawe lelo kani umdliwa lofikwa leka phezulu kwakho ngesizathu sekwekuthini la yikini uhlukunyeziwe. So yakudlelela wena yonke into oyenzayo uhambe ebhulu bathi kunomuntu oyisipoko kuwe, kunomuntu oyimdliwa kuwe. Lo muntu vele umdliwa omubi ngoma soze waleka kuwe, uleka kuwe ngesizathu samaqala athile lathinta kini. Kunomuntu la ekhaya ohambe wagcine weduka noma lo ngenzelwa okuthile la ekhaya, lo isidalwa noma wala ekhaya ungasiyena umuntu ekhaya. Lo muntu uma esebuya sobuya izoleka kuwe, ungumdliwa kuwe. Omubi. Yebo. So kahle ubungoma nobunyanga kahle i-calling wena ngokwakho ungachazela abantu ukuthi kuyi-calling kuubizo noma njengoba boshilo ukuthi wena ukholelwa ukuthi yinto mhlambe abantu abazalwa nayo. Mina nje ubungoma ngikholela ukuthi umuntu ongena usuke ungeniwe wena wangena umuntu thizeni. Okay. Uma uyakungena umuntu mayefike kungena bese efuna ukuthi wena umenzele okuthile hayi ngezathu sokuthi kumele wena ulapha abantu noma uhlolela abantu. Engenele ukuthi yena uza uyisangoma noma uza ngalendlela ukuthi uba umoya othile lofuna umqinele okuthile wena. Do you understand ukuthi ikhona into lethi lo muntu lo like lemhlabeni uhambele umuntu anemaqala. Akhe nje. Bese buyahlala kuwe ukuthi angikwazi ukuhlangana nezidalwa. Njoba ngingakwazi ukuhlangana nezidalwa ngofuna ukuthi wena ukwazi ukungenzela ukuthile ungakunaki wena lokho. Uthenga imoto ushayisa uginqike ngemoto. Uthi mawushayisa uginqike ngemoto bese lo muntu mawuqala wena ushayisa uginqike ngemoto bese usukuma wena uthi hayibo ngithenga imoto iphelile cishe ngashona. Uthi mawufika kithi nasithi sithatha ukubheka sithi siyavula uthi ayikona. Kunomuntu othile moswena lokuthengisayo. Wena ufuna ukumenzela okuthile. Hayi angazi mina. Okay yenzela lo muntu. Lo muntu ufuna umgeza. Khona lo uthola ukuthi sola kathola umsebenzi inethi uboshwe imoya ethile. Shuthi kahle hle imimoya le ehlangene. Kwawena ngeke ukwazi ukuthi ungavuka namhlanje uhambe uye emolini. Ungagezanga wathini. Vuqa impahla ezihlobeni. Nawuvuka ekseni uvuka ugeze before uyo ayini ugqoka impahla ezihlobeni ufaka iperfume. Le moya le esuke ikwembethe na iyadinga ukuthi uyigeze uthi ungayigeza bese uyembathisa kuwena. Ugezwa kanjani umoya mhlawumbe? Kunokuhlungu okuthile esingesikuveze lapha kodwa kunokuhlungu okujulile lokugcine kumisa simo sento engazuthile usiko elithile lozokwazi ukuthi uma ngabe uyihlungu uyigeza wena mase kuqala kuvela ukuthi ibhayi elithile noma ibhayi emhlophe ibhayi elithile uzolembatha wena wembathisa abantu osomgezile. Ngoba ngenzeka wena uthinte elidaba lokuthi njengoba manje ngivuka ebusuku ngiphuphe ukuthi wangithenge iparo so ufuna wena uyembatha wembathisa umuntu ongqolile shuthi umbatha ungqola wena. Ngqono mangabe sothi wena le paro uyembatha nje ngesizathu sokuthi kukhona osokwenzile kwehlunga nokugeza imimoya kunamagobo ongathile lathinta libanga lento okugeza imimoya nezilwane ezithile egeza imimoya. Yeah. Ngicela ukubuza. Uma ngabe kunomuntu wakini mhlambe ohambe ethakatha. Yes. Ashona. Uyaba yini idlozi lihle lo muntu lo? Ikhona into enhle oyilindela kuwe ukuthi mhlawumbe ungazimenzela okuthize. Uma udla umuzo wakho ngiyawuthanda. Uyaba lidlozelile. Ebethakatha. Yeah. Hayibo. Uyaba lidlozelile. Nawu umthakathi. Umthakathi kanjani? Because ngiyakuzwa uchaza lento ukuthi mhlawumbe khona umuntu azakuginqa nemoto emadlozini akini noma kubantu bakini abangasekho because kunento okumele ubalungisele yona.
Kodwa manje uma ngabe ehambe ewumthakathi uba idlozeli ihle kanjani idlozeli kanjani ela sibuya khona ke ngithi mina umuntu ohamba emhlabeni uhamba anamaqala athile nawe uyathakatha nje kodwa awazi ushunukana umuntu weingane kodwa abakhona abantu labakuthukayo ngokuthakatha kwenzeka kanjani njengoba bekuthuka bakhona abantu ukuthi unenhliziyo umthakathi wena wenzani zanyana bakuthuka labantu labo already inhlamba ziyakunamathela uma uhamba emhlabeni masubuya wena ubuya kumzukulu ubuya kubani mawubuya kumele buye akuhlambe lezo inhlamba before azoqala ukwemukela kuzube idloze lihle yes naye lo yamuntu lo uhamba mayihamba lo ngumthakathi original uhamba nje hamba phela ukuthakatha kusikuphatha umuthi uhamba nje lo muntu uvele umthakathi kodwa mayiseqala ubuya kuwe akasakhona ukuxhumana nokuhlangana nedlozi liyamqitha thambulungise amaqala akho usefuna umuntu lozokwazi ukuthi amlungisele uyafuna uyabheka like awuthi ngene kulo sekumele wena umgeze ke sesibiyela lokugeza lokuhlunga sekumele umgeze umhlungu akwazi ukuhlala kahle ahlale nobuthakathi bakhe ukuze wena mawuqala uvukelwa izitha mawuvukelwa izitha bese akwazi ukuthi ukumele beke ummele umthanazi wena manje mawungena umthakathi na umele uthakathi cha uzothakatha mangabe uhluleke umgeza sure thakatha nangenhliziyo nenhlanga akuthe ukuthi nenhlanga yeah kushuthi labantu laba othola ukuthi bekunomthakathi kubo bese kusala omunye uthola useyathakatha naye kusukuyileyo nto leon uyathakatha nomnokholwa waphela nomntoko anithakathe nawe eBhayibheli umuzwe phakathi esondweni umuzwe athi asukume esondweni unenkinga nemuntu la sondweni athi uJesu uthi mina umntanami ungangilweli ngoba ngizokulwela mina wena zehlise ungaziphakamisi mina ngizokuphakamisa ngizokulwela ukhuluma nemuntu la sondweni uyathakatha nje umuntu uyathakatha umthakathi weBhayibheli loyo bayahluka nabathakathi bahlukana abathakathi phela ukuthakatha kusikuphatha umuthi nawe inhliziyo usukuphethwe inhlanga nje impena la ngemva impena ngemihlanga so ke ukubuyela to the question shuthi ke njoba uthi wena ubungoma is not a calling yini calling ke phakathi kobungoma nobunyanga ubizo nawuthi calling ngisho ubizo yebo ungadjustele lapho okay asibiyela ubunyanga kuyaba amandla athile kuwena ekokuthi ngakuvulela isifuba sekuthi njengamanje isikolo sakhona sithi sifike sikuvume wena ngoba kusuke unakhona ukuthile onako vele lokamandla ubukhosi obuthile unayo umuntu onyangayo wena iyanga ekafiki nje ukuliphuza niphala zenzani zanyana ayenza imisimeto yabungoma okay so lento lena ukuthi umuntu ezalwe eyinyanga like straight kwenzi uhlobo lunwento leyo njengoba ngiqhaza ukuthi lemisimeto lesikihlangana nebungoma njengemisimeto ukuthi hayi uliphuze waliphalaza imisimeto angandluli kuyona kodwa kenjalo ekugcinele usuke angumuntu okwaziyo ukuthi esilapha isimo esifana naleso ukunyanga ukulapha kunyanga nakho uyakuphiwa abantu bakini uyakuphiwa abantu bakini futhi kanjalo futhi wena ngakunika isikolo sokunyanga wena bese unyanga so lo isandla sakho sinako lokuthi siyakuvuma lokho khona umuntu othola ukuthi kuyamvuma ukuthile kunye kuyamvuma ukuthile ukuthile kuyimvuma because vele mawusondelene nenyango wazi imithi mhlawumbe uhamba namayombi imithi nani uzogcina useyazi imithi kuyahluka ke lapha ngoba inyanga ya prophet ukhona legedla lihamba lenyanga lifunda imithi bese wena ufike uqoqa uthi hayi yazi nenkinga ethile ethi hayi ngakwazi ukwenza lokho
igedla lelo Yeah. inyanga yakuzwa ukuthi wena unenkinga ukuthi wena Okay. uma iceda ukuza bese isebenzisa lokuthi wena unokuthi njengoba unokuthi sikulaphe ngaloko kulashwa ngaloko Okay. manje umprofiti uthi elidlula profitini elidlula umoya semoyeni ethuthi lo muntu akube nje iyanga ingazama izame lokhu bazama yakuzama lokhu izame lokhu lengaphiwe nje nalomnyanga lengaphiwe naloprofeti zama lokhu izame lokhu kuze kuqine kwenzeka mhlambe kuqine kanzeka Umprofeti uprofita ngokamoya. Ngokamoya. And then nekhambi lokusinda kwakho ulithola kamoya kamoya. Then isangoma ezinye uthola ukuthi isebenzisa abalusi. Then inyanga ikulanda kuphi? inyanga iyawaphonsa amathambo Yeah. inyanga iyahlola emoyeni Iyahlola. nokwabalusi futhi yakwenza Kushuthi inyanga nesangoma into eyiwani. akusinde yodwa Okay. Kuhlukana kuphi? hlukana kutheni isangoma asilaphi siyabhula Siyabhula. sasingakhuluma ngesikolo sanamhla siyabhula sibhula indlela yakho tha ilapha kunomuntu awuphinde sibuze la kunento ethile hayi awuthi sibuze ukuthi usizakala kanjani usizakala kanje awuthi sibuze ukuthi usizakala kuphi Okay. sona sibuze indlela yakho yokuyosizakala Okay. So mfethu ngicela ungichazele la ububi nobuhle bokuba inyanga. Advantages and disadvantages. Ububi nje beqala noyinyanga noma umthandazi noma umprofeti noma uyini lekuthinta yimoya umthakathi Izinto enizithola ebantwini lezo. already. Number 2 akufani ukuthi sithengisa amazambane omunye ula next door uthengisa amazambane mina ngapha next door uthengisa amazambane once nje kwaba nenyanga la next door mina ngapha already se nangathi kwami kuyahlakanipha seyisitha sami leso kushena ngeinduku lapha Kwenziwa yini lokho? ngakubeka ngithi lokho kunomona lokuzethwala pride okay most of the time umuntu uyathola ukuthi usebenzisa le pride ukuthi njengamanje mina nedlozi elikhulu empasweni bangitshela ukuthi likhulu futhi most of the time baba kuyoba izitha sekukhona nomunye loyo wahlola kulomunye Yeah. afika bhonge la bese ngithi nedlozi elikhulu kodwa uzofunani la likusizileni wena Yeah. lekhulu inkunkumela ngakale la uzofunani uzothini la uma nami likhulu la kimi yabo bese ke kubana lokuthi kubana lokuqalana lokho noma ke umuntu oyisangoma sengibekise inyanga uyisangoma sise strateni esodwa uma ngiphupha ngidlala ibhola uzothi uyangiloya Oh, yeah. Esizathu ukuthi ngiphathe umuthi sesibiyela kuleli gama lokuthi already songumthakathi emagama ebuthakatha yakweleka ayakwembatha ungayisiyeni umthakathi Yeah, angithi khona ezinye inyanga othola ukuthi mhlambe inemfuyo, inkomo, imbuzi uthola ukuthi awukwazi ukuyintshontsha into zakhe. So usungathakathi lapho. yo ukuthakatha lokho kodwa kufana ukuthi ungitshela ukuthi wena asibiyele kulento yekokuthi uma ngabe wena uhlaselwa izitha kodwa uyasurvive kodwa na usurvive
uthi wena uthakathi it's same thing like njalo leyo nto le Yeah. ngoba wena khona ukuvikelayo leso sikhathi noma kusuke khona induku eyiquphile ukuthi mazi kuvikele ukuthakatha ile inhliziyo empilo ngibambela yona kodwa naloko ukuthakatha kodwa ukuthakatha okuhle ngakubeka kanjalo Okay. ukwazi ukuthi uqaphele izinto zakho ukuthi azibe right. Okay. Kusuke sekushoda phi ke uma ngabe inyanga seyisebenzisa otikoloshe? Nena nemkhovu ngazi nomtikoloshe nomkhovu fana. Fly one. Kwinto eyiwani. So sekushoda phi? Cishe kulesimo leso into engayichaza Yeah. izinto zazikhona ngisho nomkhulu wakho wayenazo Wenazo. uma namhlanje ukuthi sesifike sasiveza sobala siziveza singenazo Yeah. kodwa sifike sithi sinazo ngazathi ukuthi bese ngaqondi uma besibuka nje inkomo zanda inkomo zizibuyela singaqondi ukuthi Khona. ensimini kulinyiwe kuphume ivuno sidla ensimini asiye emolini Yeah. singaqondi ukuthi khona ukukhona lapho ngezathi ukuthi kwakune imfihlo zokujula zabantu abadala ezathi ukuthi manje isikhathi samanje sesibafana sesiyihoyinyanga mfana. Yeah. So ububi ke bobunyanga ubuhle bobunyanga bona yibuphi? Ubuhle bebunyanga ukuthi uyakwazi ukuyivikela uqala before into izofika kuwe uqala la Khona bakujenayo ukuthi khona khona bangitshela khona kuwe sikhona ukukhona. So ureacta kanjani ke mangabe sozula ukuthi hayi uxolana nawo ufuna ukugadla? Mina nje ngiyakwazi asibeke ugadla sibe eceleni mina nje ngikhulume ngami myself mina ngiyakwazi ukusibhayila cishe abafowethu abanye uzwa ngabo ngiyakwazi ukusibhayila ukuthi ngithole ukuthi njengamanje la sikhona kunomuntu ofuna untubula la bese lo muntu umhlala ngeinombolo ukuthi baba wena nenkinga so bese aphendukela labanye ukuthi hayi simdubula njalo lo muntu uyamuzwa ukukhuluma ngenkinga yami ma umdubula kusho ukuthi uyelo izolungiswa bani lenkinga leyo. Sakwazi ukuthi sisicinisa ngendlela ukuthi sicuphe ukuthi kufika omunye umuntu ngikhuluma ngami nje fika omunye umuntu hayi bengibize usomnyama atshele mina bengibize usomnyama ukuthi afike la okay naye fika la ngifuna ukuthi bengifuna nje umfaka uhlave ekhanda uma songidlela umsebenzi emithandazweni. Yeah. Hayi uyamazi na ngiyamazi uyangazi vele but kulukhulu ukuthi asho ukuthi hey wena akuthi khona induku zami khona la zimphandla khona ukuthi uyena lo muntu okhuluma naye. Okay. Yo Buhle bakhona la sijulile nje lezi zinto lezi. So bafo do you promote cult ukuthwala? promote ukuthwala Uyakupromote ukuthwala ukuthi abantu abathwale noma before siya kuleyo nkulumo ngasichazela mhlawumbe ukuthi kuyini ukuthwala? ukuthwala cishe awuthi sane ngiphendula ngibhanqele imibuzo ku right Ayikho. cishe ukuthwala kunokujula okuthile kodwa ukuthwala ngakusho mina ukuthi kuligama elingekho libe likhona Kanjani? ngoba ezisichaza ngikhule ngaka ngiqeda ukuchaza into ukuthi besibona ngemfuyo sibona ngamasimo sicwele kodwa ejalidini Yeah. singabona olubi singabona olubi besizathu ukuthi simo uyabona once waqala wathatha isinqumo sekuthi angithathe ngibeke lutho egazini lami angenze lutho kumina leli ngathindelana ukuthi kukhulunywa idlozi usuku uthwala lapho but once ngayithatha le nto leyo ngayibika phezulu kwento ephethe mina ngesidalo sami noma le ngiyona yembathe mina ekuzalweni kwami ngibika la kuyona
ibuye kumina ivume ukuthi yebo kunjalo noma cha. Kuyinto ezolekelela umuntu akaphathwa umuthi. Umuntu uphathwa isidalwa bese umuthi uza ngaphansi uzolekelela isidalwa. Yeah. Kuze isidalwa nangabe khona siphambeka khona ikwazi lendluku le ikukumela. Lesikhathi bayisithwalo ukuthi wena ufika ukuthi faka noma yini. Ufuna imali mina. Phonsa mina. Yiko mina ngithi kumina ngumthandi mina ozofika ngiqoqele ukuthi ufunani. Yeah. Ufuna ukumhlola ukuze ngitshele ukuthi angimsize kanjani. Ngizokuzwa lokuthi wena uyayifuna imali kodwa ungayithola kanjani. Mawuzofika wena ungiqhazele ukuthi hayi ngifuna imali ngisebenza kanje imali eni ngizovela ngithi okay asihlole sibone ukuthi kuyenzeka yini. Wale bese ngithi awuthi sikukhaqeke. Yeah. Ayabafana nimthengise ini. Bese ebusuku uyafika lo fika ulandwe uwe. Mayefika uyathi ngibuza ngathi ayiyona ke lento oyifunayo le. Yeah, ngokwakho ukubona noma mhlambe ucabanga iyasebenza imithi yithwala. Yasebenza Kakhulu. kufanele sikufihle lo. Yeah. So ithwalo ihluka kanjani? Hayi lokho asikuvalele khona. Ngoba na ungibuza ukuthi ihluka kanjani lo mhlaba mnqane sengihambe kakhulu. Mhlambe ngahlukanisa nezinto lengifike ngayibheka ngathi ngikwazi. Mhlambe ukuthi ngakhona ukuphila phakathi kwazo. Hayi ngiyakuzwa ke lapho mfethu. So yini kahle ukuhlola? Ukuhlola ukubheka inkinga yakho akekho umuntu osuke ehlola angazi ukuthi unankinga bani. Inedo suka angazi ukuthi ibangwa yini. Uthi mina ngifike ngizwe ukuthi wena uhlushwa yilento uthi wena yebo bese ngithi lento lena ibangwa ukuthi lento lena ilashwa kanje na kumele ukwenze ukuthi ukuthi kuze kulunge lento le. Ukuhlola wena already usuke wazi ukuthi unankinga bani. Yiko nabo ufika kumina ngafike ngohlole ngibale indaba eniyejulile bongayibhekile futhi ezikuthusa ngize ngikubalele ukuthi wena last year ngoNovember ulahlekelwe lemoto ethile. Last year ngoNovember unoqekezelwe endlini. But wena lento lekulethela usuku yazi. Leda wazi ukuthi ibangwa yini ingaphela kanjani. Yeah. Elozokufuna kumina. Ele futhi before uyofika ekutheni ibangwa yini ingaphela kanjani ulindele ukuthi ngutshele ukuthi ulethwe yini. Yeah. Kuze ube sure ukuthi ngikhuluma ngani. Shuthi kahle mina mangizongena esigodlweni mele nje ucala ungitshele nje ukuthi xolani wena into ekulethela yilokhu nalokhu Kuphela nje. shuthi nje mangaya komunye umuntu osebenza ngabantu ngifike ngene angachazi lokho shuthi hayi Mfana omnyama lapho ukhuluma manga lo muntu lo. Uyaplanisa nje ungahlehle ngoba akhona ngeke ngakuchaza ngathi mina ukhona umuntu mfethu. Yazi kufanana kufana lo muntu ozothatha indima yokuthi amemeze zonke inkinga zakho uze kumina. Bale zonke inkinga zabantu. Already umuntu uyalahlekelwa, already umuntu uyagula, already umuntu uyabhedela, already umuntu azilunga izinto zakhe, already umuntu uyaqhithekelwa izingane kuba umama weingane zabo, already umuntu uyahlukana unenkinga unemsindo endlini, nemsindo kubantu. Ngisibalele inkinga ngisibale ngisebekele izinto zakho. Mina ngizokutshela ukuthi ngisengakuzwa na ukhuluma na. Mina uhlala esigodlweni sami within 10 minutes. Ngimi nje mina myself. 10 minutes ni Ingakhulu. Na uhlala lapha mina. Ngifuna utsibe siqoka ukuthi wena ulethwe ukuthi. Ufuna mangikuthandile ngikutshele nje ukuthi awuthi ngikwenzele umhlahlo ubani wakabani usuka kuphi. Ulethwe ukuthi nekuthi lokho mosikubangwa ukuthi siyaqoqa nje sibange emsindo. Yeah. Nabo kusuke sekukhuluma zezinto futhi.
mangabe ngizobala inkinga wena uzusithuzele ukuthi eyami lena hayi lena ngiyayi lokho ngisengakuboni ngemkhulu lokho yilokho wazi nje ukuthi siyafoselana. Yeah. Manje kwenziwa yini baba ukuthi umuntu masehlola ebhadala why ebhadala umuntu mehlola mezohlola Manje ubhadala ingomo phela ingoma esikhwama. Uyakhanyisa. Ebhadala nje ingomo mina kukhanyiswa kwami ngiyabhadala pha kumani. Ngaphi le phaka imali bizo igama lokukhanyisa ngiyabhadala nje. Futhi angafuni ukuthi ubhadale nje uzobe ngizwile ukuthi hayi lo mloka namali ahamba. Should kune prize nje bekiwe ukuthi Hayi angina prize mina. oh okay. No kulapha ngikutshela ukuthi imali yami nguthi. Yeah. Hamba wenza lento na umuthi hamba wenza lento ofuna ukuyenza. Ubuye nemali yami. So umuntu engenamali nenza kanjani? Uneyinkinga kodwa imali ayikho. Ethi mina kwami bese ngizaza kwami nje mina ngikhuluma ngami. Yeah. Kwami nje mina ufika noma unemali noma unayo ngithi beka lo iphethe manje noma beka 1 rand la na umuthi hamba usebenza. Kodwa imali yami ngiyifuna ngeke ngufonele futhi mina. Ngasikhathe kufonela ngizobheka la mnyango ukuthi uyangena yini wena. Mama ngene kanti uyaphapha ke la. Yeah. Athi simbonise ukuthi umuthi ukhona. Umuthi uvana uqoqwa abantu. Phela abantu babukela emanajana wenze ama movie la. Wathi umkhombisa umuthi ukuthi ukhona. Because ngenze ubuntu, ngikhipha umuthi, ngithi hamba. Yeah. Angifune imali yakho yonke manje. Noma ngazenzela installment wena se 1 rand every month. But ngifuna imali yami ihlale lapha phansi nje. Ngiyibona ukuthi hayi phela ngisebenzile la. Ngifuna futhi mina ngiqhaze ukuthi ngeke ngabhadala. Lena ngibaleka ukuthi esengahambe kakhulu ngeke ubhadala kuphi ngabhadala cha. Angifuni vele nguvimbe nguqosha nje mina la uzongiqhazela ngezinye inyanga. Kusho ukuthi kahle uzokhuluma ngezinye inyanga la kimi. Nami uzongiqhaza ukuthi hayi lesa silima ngasenza isilima ngasibhadala i20 rand. Yeah. Kanti mina ngithi kwena phuma thatha lo muthambo wenza lento lothi wena abakwenzela yona. Ubuye uzongibhadala imali yami. Usebenza nje kwakwami lokho mina. Shuthi sukubona ukuthi lo muntu uzokhanyelwa kahle. Angiboni. Ngiyazi nje ukuthi lento yami lengikhipha manje yenzani. Yeah. Yeah. Ake sikhulume ngobunyanga nokuba isayoni ngoba ngiyakuzwa ukuthi uyalapha ngapha ngokwesintu ngapha isayoni kuhlangana kanjani? Cishe la kuloko biyone kuyinkolelo yasekhaya lemkhule ngayo. Yes. Futhi nasemkhulekweni ngiyakholelwa. Yeah. Ngikholelwa ngalendlela lenkulu. Ngalendlela ukuthi ngithemba ngithola ukuthi ngiyakulapha uyaphila sozokholelwa kumina. Uyolimala mhlawumbe ngithola ukuthi mina ngihamba ngayiphi indlela noma mhlawumbe ngithola ngiwe phasi kusho ukuthi nawe uyowa. Awuthi njengoba usuphilile kulento lekulethe kimi ukhomba umnyango lo esontweni. Ngoba la ngilapha ngemithi lekwazi ukuhlanganisa umoya yonke ibambe ibeke ndawonye yithi. Njengamanje usuphilile wena uzokholela phezulu kwalesandla instead ukukholela ukuthi le mithi nalamanzi nalezihlahla nalezilwane nalale kudelwe uNkulunkulu lamhlabele kunye nami. Yeah. Yes. So uyakholelwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Too much futhi. Akekho futhi omunye ngale kwalo. Too much futhi. Yeah. And then bese kuba nalabantu ke abasindiswayo ukuthi usindisiwe akasenzi lutho yena. Akasebenzisa umuthi akasathinti lutho. Hayi satanism le. Isatanism. Uthi satanism. Yeah, ufuna ibine ngesilungu Illuminati. Illuminati. Yeah. Okay. Awusichazele satanism kanjani? Yeah. Abana bazali. Futhi uma wakhe kahle hle uthi nje inja nje. Nobaba wakhe uthi nje kahle hle inyamazana.
Phalomlo uqhaza nje ukutshela nje ukuthi kahle hle wayena nje lebe shuthi sengaqhaza kakhulu ngalomkhakha lo kodwa nje ngokukhatshela ukuthi leyo isathane enzima isilwane wayena Yeah. umuntu ozakakholelwa lo muntu ukuthi nje ekhaya angangeni lelithende lakhe lingangeni ekhaya bekithi nje ngimfaka umuntu onjalo Yeah. umlotha akakholela kubantu abangasekho akakholela idalwele akakholela esintwini Yeah. umlungu phela umlungu isilwana wazi wena hayibo umlungu Yeah, ngiyayibuza ngoba lento le iyahlupha kakhulu emasontweni. Isikhathi esiningi sithola khona ukuthi wrong lento le kuba sengathi wena Musa believela kwezinye izinto ngathi awukholwa ya no uyabona mina izathu ukuthi ngikholele hayi uthi mina ngithi umuntu othi inyanga ethi umuntu othi uNkulunkulu uJesu nomsindisi Yeah. wrong nami ngisho njalo Yeah. but umlothi idlozi lakhe alikho mina ngibona ukuthi hayi lo zenyuma ridaga lo mloyo yabo Yeah. futhi uthi yena noma ashonela ingane namhlanje kufanele ukuthi kufika ikati la kwakhe balingi bahlangana na straight nasegasi lakho bakhona Yeah, true. bahlanyiswa ukuthi bakholwa baphethe amabhayibheli awu90 lesilungu nelesisuthu nelesiswati nelesizulu uwaphethe onkwafunda onke vele uzohlanya kholwa kakhulu Yeah. so ukhohlela ukuthi ukholwa bani ukholelana uNkulunkulu noJesu bawumsindisi wempilo zethu uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe kodwa ukuthi izokwazi ukwenzani izomnikela ophilileyo Hayi wathi ukhehlelezwe wathwala lapho. hayi asakhulumeli lokho bakithi ngoba empeleni cishe sisakhuluma ngabo bona labantu lapho Yeah. abathi bona idlozi lakhe alikho Yeah. Yabo. Yeah. manje leyo nkulumo ukuthi wanikela akusukuthwala lokho azange athwale lapho wawuphi wena manje cha ngithi nami ngifuna ukuunderstand leyo ngoba abantu abaningi bathi njengo uNkulunkulu wanikela la emhlabeni siphila ngomahambo namasiko Yeah. le mahambo namasiko iyakini uphila ngayo uyithole ikhona mina ngikwazi ukuthi ngizofika into ingane yami yona nje ayisindiswe ezathu ezokusindiswe mina yabo angikwazi ukuthi ngizawuthi ya uJesu wathwalwa ngaye wasithiza ngikhona lokuyichaza leyo nto leyo ngoba ngikhuluma ngento engayazi Yeah. kodwa enenkolelo kuyona kanjalo la kumina ngulapho ngakholelwa kumina yikho ngithi kumele ngikuhlole wena ukholwe lento lekususile once wakhola kiyo mina ngesingahambi ngisuke sengulaphile wena Yeah. emoyeni sekushoda ngulapha enyameni ngoba lo moya wakho manguhlola uba nenkolo ethile Yeah. kumina uthi aqonda straight le nto umisile lo muntu ngisuke eNatal ngisuke eCape Town akangazi uthatha lo uze uqonde straight le nto umisile already wena sokholelwe kumina emoyeni sonenkolo yokukholela kumina mina sekumele wena ukholwe ngezenzo la ngelikhambi lokusiza wena ukuthi ayoyasiza lo muntu ngempela Yeah. angishisi yabona mina ukubekisele nje ngami angishise endumbeni yami ngasibunge mina Ushisa impepho. angishisi lutho nje mina Awushisi lutho. bebo ngishisa kumele ngikhulume nedlozi lami nakumele ngikhulume lana khona angasibunge into ukuthi ngidonsa abantu qha that's why uma ngabe ngisize wena sibunge sami wena mangithi kuwena eqaleni uyabona indima ukuthi njengamanje ngisiza umuntu
ngimsizela ukuthi umuntu yena lo yedwa uzokhuluma nabantu bonke ukuthi hey uyasizana lo muntu noma uyezwe ukuthi hayi vele nawo nami ngisizake leyo nawo ngisizake ngisuke ngikhuluma ukuthi noma washisa le ndumba uzoba yimi kusasa uzongithola ngihleli kiyo kanje usiza abantu angithenga ngaphela mina angisho ukuthi azikho izinto engabe ngizifunda noma ngisifundile zikhona manje njengoba uthi awushisi lutho wena abantu laba suke mawuzongena kubo uthi uzohlola bakushisela impepho khandwa yini ke lokho mina umuntu ushiswayo impepho futhi mina especially mangabe cishe ngoba ngiyakhulisa cishe kule nyanga nje iningi liphuma esandleni zami naphakathi kumina kusuke kunenyanga Yeah. cishe mangabe ngikhulisa ngifuna umuntu enze lento yakhe abe free up lesuke aye kholelwa kuyona nosuke ngihlalele kanje bese ngikhuleka la kumele ngikhuleke mangabe kuthiwa ngikhuleke ngoba ngizoshisa impepha la ngale ngena umuntu ongahlangani nempepho la wena umuntu osekumina awuhlangani nempepho umuntu ophethe wena akayifuni ngithi ngiyathandaza ngithandaza kumuntu ongavani ukuthandaza thandazela umuntu lophethwe ngumthakathi o red lapho sekumele mina ngisefe ngilalele ukuthi lo muntu lo ulethwa ngibani uthini ngoba mina wena kunento ongayi understand ukuthi mangihlola wena ngisuke ngingahloli wena ngoba ngisuke ngitshelwa isidalwa noma izinto ezithile kumina ngitshela lo muntu okususe lela kususa khona wakuletha la kimi uthe ngisizela umntwana wami unenkinga so awu bantu ngemntwana wami Yeah. nice Ngiyathola le. ngiyaba nesigaba esinye mina uyabona ngokukusela cishe eSouth Africa kuqala ukugibela imoto ngathi ngilele ebusuku kwafika umuntu wathi ngizoletha umntwana wami usuke eZimbabwe akubekisa ngene in detail bayisuka angivuke ekseni ngithe madoda lo muntu ozofika la igama lakhe ubani inikname yakhe ubizwa umkhulu wakhe ubani uhamba ngemoto ethile njalo noma ngisa unje ungaka uzofika isikhathi esingukuthi mayefika ningifonela angifuna ngitholela endlini unenkinga so into iphuphile leyo ebusuku hayi ngamba futhi angisebenzanga lo suku abayike abasebenzi awusihlala lenzi yakhala ifoni la ile moto nakulo muntu neza abayikholwa ngoma lo muntu wathi la lethe iphupho esoso ngisuke eZimbabwe enye into yenzeke khona kule mali mayifika lo muntu angizange ngibuza umoya ngifika ngaqoqa exactly lento ngifike ephushweni ebusuku wathi into engilethela ngathi utheke umkhulu lo obani angahambe ngiyokwenzela ukuthi kunebantu abafuna ukubulala wena basuka eTanzania Yeah. ngabenze wahamba without imali futhi la ibuya khona ubuya sabuya le moto ephethe imali wafika ngiphosela kanye wathi uyayazi into yenzayo wahamba ngamqina ngalelo suku Yeah. so yabuya these days manje nje suka lo suka wasenyembani abese Tanzania apho buthayi kunomfana nje osinaka sakafaka ebuhlalo umbone ukuthi inyanga nje uzohlangana naye nje ufika umnyatha athi sonyama use South Africa waseswazi mayifika ukuthi kuthiwe ngubhadala uthe mayiqedwa for inyanga yakho wahlola yathi clean wathi ungamlingi kodwa imali wazabuya uzobona ukuthi kuyenzeka yini wena masafika leyo ngisendela imali wathi ayavuma Yeah. manje mfethu kunalento le kuthiwa yigubhu yini isigubhu isigubhu lokushaya esontweni nangabe abantu bayathandaza cha nokushaya izangoma ngiyakubona lo khona lokwenu beyinyanga
oyikona ukuthi kuyini isigubhu futhi sisebenza kanjani lezo sigubhu lezo makuthiwa kuneyigubhu. cha sikusebenzisela ukugcina imithi yethu ejulile nemithi yethu lesingafuna ukuthi iphele kalula ekukhandla into lezokwazi ukuthi ikwazi ukuthi ikusebenzele wena ngaphandle ukuthi uloku uyisebenza ngaleyo ndlela. Isigubhu kahle into egcina imithi. Number 2 into ekwazi ukuthi kusebenzisele ukuthi wena imelele simo sento esukuyenza siyakwazi ukuthi isebenzise ngaleyo ndlela futhi siyakwazi ukuthi isebenzise ukuthi ayibe yinto lezolekelela idlozi lakho ekuthenini umsebenzi wakho awukhule. Manje kuthiwa nje khona igubhu eyikhulumayo. Wakwasizwa yini? Cha ngaze ngisizwe. Into Fana nje ukuthi uzongitshela ukuthi litshele yakhuluma. into engizwale cha ngithi nami ngifuna mhlawumbe ukuchazela baba. Uyabona ikhona indlela usho kahle ukuthi angiqhaza ikhona indlela ekhuluma kwesigubhu kodwa isigubhu sikhuluma phezulu komnini waso ngoba isigubhu masikhandwa siyaqhunyaniswa emzimbeni wakho. Sikhuluma kuwe wena mnini waso. Wena ungamangala la ukuthi hey webani weJorgina webani ngiyakubekisela. Uma uthi ukhuluma nobani. Kale suyikhuluma kimi emzimbeni lento. Futhi ikhuluma ngempela mase ikhuluma. Ikhuluma noma uthanda noma ungathandi. Ngoba kusuke kuyinto lengiyibekile ukuthi ayingisebenzele manje. Yazi ngibuzelani mina mfethu lapho ukuthi khona igubhu eyikhuluma nengakhulumi. Khona enye video yenyanga le engayibona ethi ungena lapha esigodlweni sakhe khuluma nje abantu ngama voice abancane. Kusuke kwenzakalani makwenzakala kanjalo? Abomamjiji. Noma kusuke kuabafana noma kusuke kuyigubhu lezo eyikhulumayo. Nami ngiyumfana nje. Kodwa asingangena kakhulu kulokho. Angifuni ukuqhaza kakhulu ngoba njengami into engazama uyichaza lapho mhlawumbe ngagcine kube into engazuthi khona la ngiphandla khona ihlo noma khona lapho khona umuntu ofake inhlabathi ekuhlelo kwabanye uyabona kanjani. Ufuna ukufaka inhlabathi ephalishiwe. So igubhu lezo zinobungozi nazo noma zinabungozi. Ya zinabo ubungozi sisho kanjalo. Sona zayi khona nathi sayithola ukuthi kuneyigubhu eyikhuluma. Kodwa mina ngesingabi inyanga angaze isibone lekusizwa ngambe kakhulu lo mhlaba ngibambile ngelile Kenya ngenile Malawi ngenile Tanzania ngenile Zambia ngenile akukho la ngazi khona nje. Swaziland yonke Zimbabwe yonke akukho la ngazi khona mara nje angaze ngasibona. Nje basuke basikhohlisa ngoba bathi kunesigubhu. Angenzeka sikhona ngazi yimi ngasazi. La ngazi konke la. Angisazi nje. Hey. Manje lana mfethu kuna lento le ukuthi khona ipoko lezi zikhandeka kanjani kusuke kuyini kahle into ekuthiwa isipoko. Isipoko lento levuka emathuneni bese ikwazi ukuthi izokhama. Sho siphi isipoko ngikuzwa kahle. Cha kuthiwa ngithi kunezipoko the small boys mabasho. Oyilabo tikoloshe babuza ukuthi isipoko yini ehluke umuntu ofile isipoko. Utiloshe kusuka kuyinto oyikhandile. Cishe ngakubona nami kuthiwa kukhona noma ngihlangana nawo kwezinye injula zabantu. Bathi mawuthwele kusuke ungenwe usuke ekusebenziswa ezinye izinto noma uzofa uzoba ileyo nto leyo. So leyo nto leyo kanti akusisona isipoki leso noma utikoloshe ngokunderstanda kwakho. Ngothi utikoloshe nesipoko izinto ezimbili ezihlukene. Yebo yikho nami ngifuna usunderstandise lapho. Cishe isipoko usuke kumoya umuntu ofile. Osebenza kule ndawo uyafika nala uhleli khona la ngini ungazi ukuthi ayikusebenza isipoko maye khona ke umuntu ohamba uyovusa isipoko avusa umoya womuntu othile ukuthi awumsebenzele. Yabo. Okay. Uyavuka umuntu othile ukuthi awubuye umsebenzele omunye uyavusa umoya womuntu othile ukuthi uhamba uyopokela abantu abambulele.
Yeah. Fana ulize ufike wena ufile ushonile mhlawumbe uyabekisa udutshuliwe sifike sikuvusa uthi hayi hamba wena uhambe ulanda abantu labakubekela asiphathekile kahle nendlwambe ngayo isipoko leso siwe sivusa isipoko salo umuntu asihambe sohlasela lapho hayi ngiyakuzwa mfoka Mntungu hayi silandele umuntu sibuye silale naye la so masilala naye lapho umndeni uhlukumezeka kanjani noma wena uhlukumezeka kanjani ngoba khona into leyo ukuthi mangabe uthwele or something like that leyo nto leyo sometimes isuka ifuna ukulala nezingane zakho noma nomuntu othandana naye leso sipoko into ngichazile cishe ngesipoko ngichaze into yokuthi ushonile ufile wena bakubulele so asiko happy ngokufa kwakho siyahamba siyokuvusa ukuthi sikuphathisa ikhali noma inzeko eyithile ukuthi hamba uyolanda labantu abakubekela ubuye uzolala nabo la nabo badliwe inhlabathi njengoba udliwe inhlabathi nabo Akusikho kumthwebula lokho. akusiko kumthwebulo kumvusa nje ukuthi ungalali wena labantu labakubulele bangakalali Yeah. hayi sesizoyivala nje Mntungwa mhlambe kokugcina mhlambe kwenziwa yini ukuthi nina abantu mhlambe ninobizo noma izinyanga nithole mhlambe seninabafati abaningi hey ayibuti izaba lejuliye la cishe asengithi idaba labafazi luyahlukana kuyendeka umuntu uthole ukuthi ufika esigabeni sekuba nabafati nesizathu sekuthi vele kusukela ekuqaleni kweqala kuba nozwano lakhe wayevelana le sosimo leso sokuthi kumele kube njalo khona umuntu lothola ukuthi ngoba uyazithandela nje umuzibona inyanga nathi inyanga iba nabafazi kukhona futhi umuntu oba nesimo lesimphoqayo ukuthi kuze kukwazi ukuhlala umuntu la ekhaya mina ngahlali yedwa umama uqala umfaka la ekhaya lo mfazi lo munye umuntu othile uthi mina nginamfazi wena nomfazi ngiyamhambisa lo mfazi ngithathele wami umfazi ngakhele wami umuzi already lo muzi uzogadwa ba ijule ngempela ke so lento leyo ukuthi lo mfazi akusowakho umfazi kamkhulu noma umfazi wedalwa kuyiqiniso into vele ekhona leyo into ekhona nje leyo ngafihla so labo sisi laba ba understand kanjani ngoba abanye banalento ukuthi ithemba bayifuna kahle hle eqinisweni ayikho into understand umuntu esifazana noma mayezalwa vele uzalela ukuthi ayokhulisa umuzwa abantu kuze afike kuleso simo leso ufika ngesizathu sekwekuthi vele udalelwe kuba lapho Yeah. yabo Yeah. kube bengadalelwa kona ngabe akafiki lapho so kahle kuyimpoqo vele ukuthi umuntu mhlawumbe onabantu abadala akumelanga mhlawumbe abe nomfazi oyedwa cha akuyona impoqo kunomuntu onaleso siphiwo lesithi vele kumele bababili kunomuntu onabantu abadala kumele athathe umfazi kunomuntu angamelanga abe nomfazi at all ziyahluka lezo ziyahluka nje hayi kumele abe naye omunye akumelanga abe naye omunye kumele abe la mhlambe nabathathu noma abe nesithembu omunye kumele abe noyedwa omunye uthola ukuthi uyaforced uthatha umuntu ozomgada ngoba uyabona ngoba sizi inyanga afuna uqale ba siba naso isimo sokuthi asicede sithi asesike siyigade ngoba asa understand kubosisi labangena esigodlweni sethu babona ukuthi hayi ngathi inhlwa le phela sigeza ngezinto phela bafethu
sizinyanga thina siyageza nje manje sigeza ufike lo muntu akhohle ukuthi uzengala bese uthola inyanga iyalibala ukuthi kodwa yilokuthi ngigeza ngale nto le bese gcine na focus ukuthi usisi somjumela wo yo bese kuthiwa hayi bese ke zona inyanga sebenza ukuthi hayi abantu abadala bathi kana kusilokho makuyikho kwenzakala noma kungamelanga noma kwala hayi mfowethu hayi siyabonga nje ukuba nawe namhlanje khona nathi sikufundile empilweni eniphilayo nina abantu abanobizo we appreciate that so mhlawumbe ungachazela ababukeli mhlawumbe before si wrap up ukuthi wena usebenzela kuphi usebenza kanjani mhlawumbe ushiye mhlawumbe nemininingwane yakho abanye mhlawumbe abantu abangafisi ukuvakashela esikolweni sakho bafike mhlawumbe bafowethu lona ubaba kaJeorgina uKenan Qapigazi usomnyama wakaKhumalo eSwatini cishe ngumuntu osebenzela eSwatini naseSoweto eJohannesburg eSoweto la eGauteng bafowethu ngicela abantu babokunotha lokho esikhathini esiningi angiyena umuntu lothanda ukuthi asebenze ngefoni kakhulu cishe izinto ezifana nokuthi efonini angibuza kakhulu ngikholwa ukuthi umuntu akafike kimi okanye umuntu angifike kuye angathi kusasa hayi wathi efonini kana ngisebenzisa ifoni fanele abantu babokuthola lokho kakhulu ngabe ungibona efonini usungibona efonini wena once wathola inamba yami u064 3828604 064 3828604 inamba leyo ye call ye WhatsApp uthola mina angina spare sim card nje mina nje lapho la ngitholakala khona waqala waqhunyanisa ngamanye amanamba okwakho lokho mina nje ngingedwa futhi wazi ukuthi angizokuposela angizothini angiposi mina wena uza kimi okanye ususa mina la ngikhona ngize kuwe awuhloli online online ngiyahlola okay ngiyahlola online okay clean futhi ngiyahlola nje ungacishe ngenzeka futhi usuke la usuka khona uze la ngikhona la ngithi ngikhona khona sowethi ungangithola ngesizathu sokuthi usuke ungangifonelanga sekumele usakwazi ukujika la ubile eThekwini ngingahlola thola nami ngisempumalanga kumele ku-attende lapho ngefoni bese ngikwazi ukuthi ngishiye umlayezo ukuthi sizakala kanjani okay hayi mfowethu siyabonga kakhulu babukeli kusewuye umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya kuningi okuhle sazonipha kona kuningi okuhle okuseza basazofika mntu ngabanye abazofuna ukuhlala lapho bazosichazela kodwa ke siyayivala namhlanje siyabonga isikhathi sakho don't forget to like share and subscribe siyabonga bafethu